Asole Sara Tripurani Sini ADC area ni bisingo head office angka headquarter angka ro TTADC ni headquarter Dukmali abono lai thangjak ni jarawa sung barangbar kabangma jarawa na sung ro regional political party jara base khai regional party jara support khainai somsanai borok ni bagai ke major important area Baskango sini Central Executive Committee IPFT ni Siddhanto 2024 ni last month ekaba December ni 7 tarikh sini Sara Tripura ni kaisa state level mass gathering program aba officially babe announce khaijan kai bono base klaina sini ara Dukmali Hati wa sini state level gathering program jeta sini sarensi deborma 2009 ni sini samsawai prai 15 বছর kawai tongo tabo kai sarensi thoi thamani yagulo kono jong jara bini party namjakno jara jong tabuk jara support khai tongnai rok Sara Tripura bo tei sini ADC area no tui separate state 2009 ni sini khorang kesai kumane haina hai sang tei bisa taklai 2024 ni last month sini Sara Tripura ni supporter rok no tui get together ekaba state level program aba December ni 4 tarikh khlaina ni bagai jong tini sini collective central executive committee IPFT ni vice president ekaba sini 4 tarikh ni state level program ni coordination committee ni bo chairman sini Sar Pradeep Dev Burma tei general secretary IPFT central executive committee sini Sar Sopon Dev Burma boke sini state level program ni convener ka borok bai jong tini spot visit o area wa bo location khlainai abo jong tini sini kaisa team jong phayo spot visit khlainani bagai phai sokole mane kesam kok salainai arni jara elakawa tongnai sini division committee ni leader of tongo bazar committee tongo tei arni jara local jara ADC प्रशासन जरा आचोकजाक बरकबाइबो जों कक सालायनाय जाते पिसफुली गणतंत्र डेमोक्रेसी गो जत जाते जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज न जाते खलायमानाय जा जेमन जों नुगो आगरतला सारा त्रिपुरा नि कैपिटल आगरतला वो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम जों खलायमानाय नुगो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज आगरतला वो सारा एनटीआर सारा त्रिपुरा नि बिसिंगा आगरतला वो जतन जाने जा खलायलायो राइट दंगो जतने न खलायनानै ए संतामनि बागै सिने एडीसी एरिया नि बिसिंगो बो जों हैनो डेमोक्रेसी माने लाई दंमाने बिसिंगो जोंबो ओ सिचुएशन बा ओ कल्चर न जोंबो हैनो फॉलो अप खलायमानानै बागै जों सिने जरा एडीसी नि प्रशासन जरा क्षमता दंनाय जों बरक बायबो कक सालायनाय जाते जत एनी पॉलिटिकल पार्टी नि जाने जा एक्टिविटीज न खलायमानानै बागै borok bo सहयोगिता रनानै अंथों borok bo स्कोप रनानै अंथों आ जरा अरा दुकमाली बाजार जरा व्यवस्था खाइनै र borok bo आ दिन नि जरा bo किसे मिसाले borok bo अन्य दिन सेल खाइमानि जे परिमाण सेल खाइमास अदर पॉलिटिकल पार्टी नि मास गैदरिंग प्रोग्राम तंखाय आ दिन borok ते सेल खाइमानाय जरा बिजनेस खाइनै र borok नि बागै bo सुबिदा हंनाय जरा हासाल नै खाइनै र borok bo सिनि दुकमाली आमचाइना नुगै थांका कांकाय दुकमाली एलाकाओ फायै नुक फाय कां कांका borok bo khak changnai abo o environment no donani ni nango abono tuina जों कक सालायनाय सिने महाराज भाई बां कक सालायका हुंगा तिनि फुंगा अबा टेलीफोन नि बिसिंतै जों सिनि प्रोग्राम न जाते केबो कोनो धरने जाते डिस्टर्ब उंगियातै बा केबो कोनो धरने जाते डिस्टर्ब खालायमियातै जों जरा विरोधी तंनाय एडीसी प्रशासन नि फातार जरा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तंनाय जों बहायनो
judiciarian bisingo jani ja political party ni activities khlaimana ni bagui जों जतनो सहयोगिता मारलायनाय कारण चिनि दफा से यक्तनि ख जेने बिसिंति पुनो दफा यक्थं अब जों जतनो नायो अब सिनि तिप्रा मथानि बिसिंति पुनो जों तिप्रालेन मानखाय अब सिनि दफानि बेनिफिट दंनाय IPFT नि बिसिंति पुनो तिप्रालेन मानखांखाय अब दफानि बेनिफिट दंनाय आदार पॉलिटिकल पार्टी बा आदार पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंति पुनो तिप्रासा हामख्रेनि बागै जे कोनो दिल्ली पार्लियामेन्ट हयते जों दाबि तिख्लाय तुइ फेमान खांखाय चिनि बरनो बेनिफिट दंनाय बिले जों खरांनो बाहायके कन्टिन्यू खालायमान चिनि सेपारेट स्टेट नि इशू न आबो सिनि बर' इशू जों बाहायके तिख्लाय तुबो मानाय अबनो जों तिनि चाइतक लायै जों सामंना तांलायनाय खरां माति सानाय अबनि इशू न तुइ बा अबनो टार्गेट नावसे जों तिनि फेलाय माने अबनि बागै आं जातनो हामसायनि चिनि जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जरा मालखुं चालंनाय रक जरा अ एलाकाव दंनाय रक बा अ एलाकाव जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जों जतनो कॉर्पोरेशन व्यवस्थानि दिगिव व्यवस्था खायनाय मालखुं चालंनाय दिगिव मालखुं चालंनाय जरा पॉलिटिशियन रक पॉलिटिकल नि एक्टिविटीज खायनाय अब जानि जा रेस्पॉन्सिबिलिटी न तुइ दंखांखांखाय जों आगामी दिना चिनि दफानि बागै गाहाम एचिवमेन्ट जों तुबुलाय मालायनाय अबना आं नरकनि मीडिया रकनि बिसिंति खायो दिनै आरो स्पट विजिट खानानै फैतानेबा अनि कक्थ थाइनै प्रसारमा सारा त्रिपुराव चिनि IPFT नि मास गैदारिंग सारा त्रिपुरानि बरक फायनाय अब चिनि बिश्वास प्रत्येकटा डिविजन नि चिनि बरक फायनाय गाहाम गैदारिं अंनाय जों आरो जगाव गैदारिं नि बिसिंति खायो जों तैबो चिनि कर्मी रकनि थानिबा उत्साह अंनानै